so much. Kiongozi wetu Mungu ambariki. Our leaders, may the Lord bless him. Pamoja na mkeremani Mungu ambariki. And also the translator, may the Lord bless you. Na ninakaribisha mara tena watu wote. And I also again welcome everybody here wanaotusikiliza, who are following us, walio hapa, those who are here, walio mbali, and those who are far away, wanaotusikiliza kwa mtandao, those who are following us online. watu wote karibuni na Mungu awabariki. All of you, welcome and may the Lord bless you. Karibu sana kwa meza ya Bwana. Welcome to the table of God. Karibu kwa chakula nzuri ya uzima wa milele. Mungu awabariki. Welcome to the eternal food. May the Lord bless you. Karibu sana kwa neno la Mungu tamu. Mungu awabariki. Welcome to the Word of God and may the Lord bless you. Asante sana kwa wale wanaopenda neno la Mungu. Thank you so much for those who love the Word of God. Sababu neno ni Mungu. Because the Word is God. Mungu ni Yesu Kristo. And God is Jesus. Na neno lake. And His Word. Basi Mungu awabariki. Therefore, the Lord bless you. Tunaendelea tunawakaribisha wafanya kwa mtandao. We continue by welcoming the DJ, those who are working online. Karibu sana na Mungu awabariki. And may the Lord bless you. Kazi nzuri mnazozifanya ili injili itembee ulimwengu mzima. For the best and good work that you're doing so that the gospel can go all over the world. Mungu awabariki sana. May the Lord bless you. Na wahimiza muendelee kwa sababu mnatenda kazi ya injili. And I encourage you to keep on doing it because you're doing your best work. Sababu mnayafanya kwa moyo wenu, injili hiyo mnatenda. Because you're doing it wholeheartedly, that's the gospel you're preaching. Sababu kumtumikia Mungu, Because serving God ni kujikana, ni kujikataa, is denying we ourselves, ni kutoa wakati wako, pesa zako na kujitoa wewe mwenyewe. it's giving your time, your money, and giving us yourself fully to God. Basi kwa wakati huo mnaotoa, And therefore, for the time that you surrender or you hiyo ndio give, Yesu Kristo alisema, wanaotaka kunitumikia wajikane wenyewe. that's why Jesus said, those who want to follow me, they must deny themselves Wachukue msalaba wanifuate. and take the cross and follow me. Hiyo ni kazi ngumu sana, That is a very hard work. lakini ifanye kwa ajili ya kumpenda Mungu. But do it for the sake of loving Jesus. Kazi inayochokesha zaidi, The work that is tiring, lakini ni lazima tuyafanye. but it's useful or meant to be done. Ni lazima tuyafanye. We are obligated to do so. Kwa sababu ya kwamba Mungu ni kumpenda, hiyo inamaanisha kumpenda. That exactly means loving Jesus. Inatupasa ili tumpende Mungu. It is therefore an oath for us to love God. Mungu awabariki. May the Lord bless you. Basi tunataka tena kuomba kwa ajili ya sadaka na fungu la kumi. So we're going to pray for the offering and the tithes, Ili tupate kumtolea Mungu tushuhudu kwa matoleo. therefore our offerings, they also praise the Lord and glorify His name. Sababu ni lazima tumtolee Mungu. It is meant that we should give to God, Tumtolee Yesu Kristo. give to Jesus, Sababu ni mfalme wetu. because He is our King, Sababu tumefika karibu naye. because we have come closer to Him. Hapa kwenye madhabahu ni karibu naye. Here on the podium, we're closer before Him, on the altar. Hii ni madhabahu. This is the altar, Sababu hapa ndipo Mungu alipo. because the altar, that's where Jesus dwells. Wametenga mahali hapa ili awe hapa ili awe pamoja na wanadamu. He exactly consecrated this place so that He will be with His people. Basi tutamtolea kwa sababu ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Because we got to offer to Him because He's Emmanuel, God with us. Tutatoa kwa sababu Yesu We got to give because Jesus yeye ndiye utubariki. is the one that blesses us on everything. Na tunayatambua hayo. And we know that well. Sababu tunatambua hayo tutamtolea. And because we know that, we got to offer to Him. Ni lazima tumtolee. It is meant that it is obligated. Mwimbaji alisema ya kwamba mimi ni wake na yote nilionayo ni yake pia. The singer sang and said, I am His and all that I have is His. Kwa hiyo mimi ni wake na yote nilionayo ni yake. Therefore I am His and all that I own is also His. Basi ni lazima nimtolee.
Therefore I must offer unto him. Mungu awabariki kwa wale wote wanaomtolea Mungu. May the Lord bless them that offer and sacrificially give to Shika him. sadaka yako na tupate kuomba. You may hold your offering as we pray. Shika fungu la 10 lako ili tupate You may kuomba. hold your tithes as we pray. Baadaye tumtolee Mungu kwa heshima yake. And then we can give God to his honor. Mungu Baba unayeishi mahali pa kuinuka, ninalisifu jina lako Bwana wa mabwana mchana wa leo. Baba, tuko mbele zako kwa madhabahu haya. Dear Father, we are. Baba, tunatambua ya kwamba wewe ni mfalme. We acknowledge that you are the Sababu king. wewe ni mfalme, ni lazima tukutolee. Because you are the king, we need to offer. Baba, tumetambua ya kwamba wewe ndiye utuwezesha We have acknowledged that we are empowered kwa by you kila jambo. in every single Wewe thing. ndiye utubariki You are the one that blesses kwa hiyo us yote tuliyo nayo. in everything that we own. Basi tumeamua kukutolea Therefore, sadaka. we decide to give offering. Ee Mungu wangu, tumejua ya kwamba Oh Lord, we have acknowledged kwa ajili ya kukupenda, because of love. pendo wetu si kwa maneno tu, Our love is not just by words, bali inafika kwa vitendo. but also by action. Tunataka kukutolea kwa Bwana wa majeshi Oh Lord, we want to offer to you kwa ajili ya kudhihirisha ya kwamba tunakupenda kwa matendo, by acknowledging and honoring that we si kwa love kinywa you. tu, It's not only by words, bali ni kwa matendo but pia. by action as well. Baba, tunalisifu jina Oh lako. Lord, we praise your name. Tumetambua ya kwamba We acknowledge neno lako lituambia, lituagiza ya kwamba that your word tells us toa fungu la 10 that we should give tithe pia na matoleo and the offering kwa kudhihirisha ya kwamba Mungu ni wetu, to honor that your name is kudhihirisha ours. upendo tunampenda, May you see the love, may you see kudhihirisha the ya love. kwamba yale tuliyo nayo ni yake. That sense that everything we have is yours. Hatuwezi kumnyima yaliyo yake, And we can't deny what is yours. basi tunatoa kwa ajili ya neno hilo And Bwana. therefore we give because of this Ee word. Mungu usifiwe Oh, milele be blessed forever, oh God. Bwana, kwa matoleo na fungu la 10, By the offering and tithe. sadaka zote tunazotolewa kwa All sasa. the offering and tithes that we give Baba, ni kutambua ya kwamba wewe umetufia. is to acknowledge that you died for us. Wewe ni Baba yetu, umefufuka. You are our God, you died and rose Yesu again. Kristo usifiwe kwa Oh, matoleo. Jesus, be blessed for the Basi offering. pokea matoleo haya, Therefore receive our offering. pokea fungu la 10 na sadaka, Receive the offering and the iwe tithe. manukato mbele zako So that Bwana. it will be a perfume Mbingu before you. ifunguke kama vile ilivyofunguka kwa kina Abel, That the heavens will open up just as it na opened up to ukakubali Abel. sadaka, Bwana wa majeshi. And that you will accept this offering. Basi nasi upokee Baba. May you receive it, oh Kwa God. wale wote wanaokutolea, For all that give to mbingu you, God. ifunguke, May the heavens open up itoe Bwana wa majeshi and give mvua ya baraka, the rain of blessing. itoe Bwana wa mabwana And give, oh Lord, baraka zote za ulimwengu wa roho, all the blessings of spirit pate kukutambua zaidi, that they will know you more and sababu more. sisi ukuonea katika neno. Because we see you in your Napo word. sasa tunaposimama kwa neno, And as we stand on the word, tunapofanya yote kwa and neno, as we do everything in Baba, accordance with the word, sisi tukukuta huko, tunakukuta huko. oh Lord, that's where we find Wewe you. umo ndani ya neno. You're in your word. Kwa hiyo Yesu, jina lako litukuzwe. Therefore, let your name be blessed, oh Lord. Tunayafanya kwa ajili ya neno. All that you do, we do according to your Tunafanya word. kwa ajili tumeagizwa. We do it because we are Na wewe commanded Yesu so by Kristo you, na Mungu God. Baba. Jesus. Jina lako litukuzwe. May your name be blessed Ufalme wako and uendelee. your kingdom come. Baba, jina lako tunalitukuza. And we bless your name, Ni oh God. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Karibu sana. Asante sana. Mungu awabariki. Thank you so much. May the Lord bless you. Mungu awatendee mema May the Lord bless you. wale wanaotoa sadaka. Those who gave the offering. Basi tunataka kuingia katika neno. So we're about to enter into the word. Mungu awabariki sana walio karibu na walio mbali wanaomtolea Mungu sadaka. May the Lord richly bless you, those who are here and are far who give to God. So, pate basi kufungua Biblia zetu Let's open up our Bibles ili tupate kusoma neno la Mungu. so that we can read the word of God. Kama kuna bila atanisaidia kwa kusoma.
request somebody to help me reading. Some katika kitabu cha Yohana Injili mtakatifu. Read the Gospel of John. The Gospel of John. Yohana mtakatifu. The Gospel of John. 15 up from verse 1 to 8. Yohana 15 wa mbele. Ndi umuzabibu w'ukuri Yego. kandi data nyirawo uwuhingira. Umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho. Ishami ryose riri muri njyewe ritera imbuto arikuraho. Iyo imbuto ryose aryaganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Igera imbuto ryose aryaganyaho amahage yaryo kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Amen. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri njye. Ngume muri njye. Nanjye ngume muri mwe. Nanjye ngume muri mwe. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu. Niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Niko namwe mutabibasha nimwagumye mutaguma muri njye. Njye muzabibu. Njye muzabibu. Namwe muri amashami. Namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we. Uwo niwo wera imbuto nyinshi. Uwo niwo wera imbuto nyinshi. Kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ko ntacyo mwabasha gukora mutari kumwe nanjye. Umuntu utaguma muri njye. Umuntu udaguma muri njye. Ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Maze bakayateranya. Hanyuma bakayateranya. Bakayajugunya mu muriro. Bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye. Nimuguma muri njye. Amagambo yanjye akaguma muri mwe. Amagambo yanjye akaguma muri mwe. Musabe icyo mushaka cyose. Musabe icyo mushaka cyose. Amen. Muzagihabwa. Muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data. Ngibyo ngaho nshaka tuganire mu cyakarongo. Ibyo nibyo byubahisha data. Nuko mwera imbuto nyinshi. Nuko mwera imbuto nyinshi. Mukaba abigishwa banjye. Mukaba n'abigishwa banjye. Amen. Mungu akubariki sana. God bless you. Asante kwa kusoma. Tusoma nawe. All right. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that bears no fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abides in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abides in me, and I in him, the same brings forth much fruit, for without me ye can do nothing. If any man abides not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Praise God. Tugiye kuganira iri jambo dusomye. We're about to read, to speak about the word that we just read. Ijambo rimwe rivuga ngo guhesha Imana icyubahiro. It's the word that says to glorify God No kuba umwigishwa abigishwa be. and to be his own disciples, Guhesha data icyubahiro. to give God the glory No kuba abigishwa and be. to be his true disciple. Guhesha Imana icyubahiro ni gute? What is giving God glory? Ni gute umuntu ashobora guhesha Imana icyubahiro? How can a person glorify Ni God? gute umuntu amenya ko yahindutse umwigishwa wa Yesu? How can a person identifies himself turn to be a Ari disciple of God? umwigishwa we neza. How can he know that he is a true disciple? Kuko iki ni cyo Imana ishakira umuntu. This is what God wants from a man. Icyo Imana ishakira umuntu What God wants from ni man ukuyihesha is icyubahiro, to glorify him, ni ukuyihimbaza, is to praise ni him, ukuyiramya, is to worship ni him, ukuyishyira is hejuru, to lift him, ni ukuyamamaza. is to speak about him. None se umuntu abikora ate? How can a person do that? Icyo ni cyo turi buze gukora. That's what we're going to talk Uwo muntu about. ubikora nawe And the person who does ari that, kuwo kubikora ate? how can he turn to the person who Ari does kuwo that? kubikora gute? How can he do it? Aba umwigishwa we bite? How can he be his disciple? Byagenze bite? In what way? Yakoze iki? Doing what? Asate? How? Looking how? Afite iki? Having what? Icyo ni cyo turi buze
of God. muri ijambo ry'Imana no Eat the word of God. nakira ijambo ry'Imana no Receive the word of Imana God data today. n'umwuka wayo amfashe mubashe Where kutahura the Father and His Spirit kuko help you to tubashije receive the word. kubimenya And if we understand that, tuzaba tugeze ku mugambi w'Imana ku bantu we will be approaching the purpose of God towards tuzaba man. tugeze ku cyo Imana ishakira umwana w'umuntu We will be reaching to what God wants from man. tuzaba tugeze ku cyazanye Yesu Kristo We will wese be reaching to what brought Jesus here. tuzaba tugeze ku murimo wa Kristo We will be at the work of Jesus Christ. tuzaba tugeze ku bushake bw'Imana We will be at the will of God. kuko nta bibi Because this is nta where it is. bizingiye This is where it is nta right. bibi byose It's all here. umuntu agahimbaza data wo mu ijuru A person can then praise God. wese Imana icyubahiro To give God glory, byakozwe kabiri it is done like in two words. kandi bikozwe n'abantu And babiri it's also done by two people. umuntu wa mbere wahesheje Imana The icyubahiro first person that gave God the glory Yesu Kristo is Jesus. Bibiri iratubwira ngo The Bible says ngo data yubahishwa mu murimo w'umwana we the Father is glorified by the work through His Son. Imana yubahishirizwa mu murimo w'umwana we The Father is glorified in the work of His Son. Imana yihabwa icyubahiro ku bw'umwana The wayo Father was glorified through His Son. Imana The Father, God, subiye inyuma gato when I go back a little bit, icyubahiro cy'Imana the glory of God, ni ubumana bwayo it's His majesty. Power. icyubahiro cy'Imana The glory of God ni ukuremwa kwe is His creation. ni ukubaho kwe It is His existence. Imana ntiyaremwe God is not created, ariko ikozwe mu cyubahiro cyayo but is made in His glory. Imana nyayo ni icyubahiro The real God is the glory. ni icyubahiro cyayo His glory. yarabivuze muri Yesaya He spoke about that in Yesaya Imana Isaiah. imubwira The Lord told Isaiah, ibice 42 umurongo w'umunani chapter 42, verse 8, iramubwira ngo nije Uwiteka and He said, I am the God, kandi icyubahiro cyanjye sinzangiye uwundi and I share not my glory with anybody. sinashaka ko icyubahiro cyanjye cyohabwa undi I share not my glory with anybody. ishimwe ryanjye sinzakunda ko cyohabwa And undi my praises, I don't want to give it to the occurrence. Imana yafashe icyubahiro n'ikitatanze gusa The Lord took the glory, that's what He never gave Imana out. yatanze umwana wayo God gave His Son, ariko inyuma y'icyubahiro but He cyayo remained with His glory. ni ukuvuga ngo hari icyo Imana itotanga There is what God cannot give. n'icyubahiro That's cyayo His honor. sema amen Praise God. sema amen Hallelujah. kuko nibwo umwana wayo Because that's Him being God. n'icyubahiro cye It is His honor. n'ishimwe rye riziriho And His praises He gives it to nobody. ntibikwiriye gushimwa kuko ariyo He is mwiza the one worthy of all the musome praise. bashimye Yesu Kristo The one day I praised God. abigishwa baramubwira ngo uri mwiza And the disciple told me aranga Yesu ari that mwiza aranga Yesu aranga but Jesus denied it. aravuga ngo sindi mwiza And He said, I'm not good. mwiza ni umwe gusa There is one good person worthy of Imana praise. yaremye ijuru n'isi God is the Father who created the Imana heavens. ni data He niwe is mwiza the Father is the only good person. niwe mwiza gusa Only Him. nta mwiza wundi atari No data other person is good nta except wundi ukwiye God. gushimwa atari data Nobody nta wundi ukwiye praises. guhabwa icyubahiro atari data Nobody is worthy of praises except icyubahiro ni God. icya data gusa The praises is of God. data yubahishirizwa mu mwana wawe Therefore, God was glorified through His Son. Imana iranezerwa And then Father was iririmba happy. mu cyubahiro He cyayo felt Himself in His iririmba glory. mu ntebe yayo He felt Himself in His Imana glory. iririmba mu ntebe yayo Felt Himself in His kubera glory. ko Yesu Kristo yubahishije Because His Son glorified Him. yubahishirizwa mu mwana He wawe was glorified through His Son Jesus Christ. sema amen Say amen. sema amen Hallelujah. Imana yubahirizwa Therefore, God was mu mwana glorified wawe through His Son. bisomye ku 13:31 When you read 13:31 muri icyo gitabo cya Yohana in the same book of John, 13:31, usanga usanga Yesu Kristo yarubahirijwe mu murimo w'umwana wawe you find that God was glorified through His Son. usomye Yohana ibice 4:34 nawe urabiyasanga When you also read John 4:30, kuko Yesu yubahirijwe Imana yubahirijwe mu mwana wawe
John 4:34, you will also find umurimo something. wubahishije imana mu yesu yakoze n'ubu What is the work that Jesus did and glorified God? n'uwo murimo yesu yakoze imana iruwa What is that work? n'uwo murimo yesu yakoze icyubahiro kibikima What did Jesus do and the glory was given to hari imirimo God? yesu yakoze Is what Jesus did. hari ibyo yesu yagaragaje There's what Jesus manifested. bituma imana ihabwa icyubahiro And that made God to be ntabwo bikuru glorified. ibikuru bitatu I'm going to speak about three major ones. uburyo butatu yesu yubahishije Three different ways that Jesus glorified uburyo God. yesu kirisito yahesheje imana The icyubahiro way that Jesus glorified God. icyubahiro si ibiryo by'amadini ngo muzamure amaboko Giving God is not religion. I mean, religious stuff of praising hands. That's not praising God. oye No. kuvuga ngo mboneze ibibazo mu imana icyubahiro Praising the hand and say hallelujah. That's not giving God the glory. urwo rurimi abantu benshi bararuzi So many people, they know about that. n'abapagani bavuga ngo Even the barazi pagans, they can say that. oye si icyo That's not what to give God glory. wese imana icyubahiro To glorify God ntabwo ari ukuzamura amaboko is not raising the hand. ntabwo ari ukuvuga ngo bwana asifiwe It's not saying praise God. si no kuvuga ngo amina And then it's not to say oye amen. si ukuririmba It's not even singing. oye yesu No, kwiterera it's not jumping. si ukwiterera It's not jumping. si ukwitera cyangwa It's guhaguruka not sitting or standing up. guhaguruka si uguha imana icyubahiro Standing up is not honoring God. yenda kuhakana Oh, guha imana icyubahiro praising or honoring God. yesu yahesheje imana icyubahiro Jesus gave God honor to His word. icyambere yumviraga se The first thing, He was so obedient to His ngo word. yari azi guca bugufi He yumvira knew se how to submit and listen to His power. yohana 6:38 John 6:38. yohana 6:38 John 6:38. 38 John 6:38. yesu yaravuze ngo Jesus said, ngo kuko ndavanwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye ngo ahubwo nazanwe no gukora ibyo uwantumye ashaka kandi ibyo ashaka ni ibi ni ukugira ngo mu byo yambaye byose ntagira na kimwe nzimiza ahubwo ngo nzakishure ku munsi w'imperuka Amen. amen yesu Jesus, God giving God the muve glory. mu mvugo z'abantu Live out of the talks of mujye men mu mvugo and z'uwiteka enter into the talks of mujye God mu mvugo z'imana and enter into the talks nibwo of God. muzabasha That's when kubasha guhesha imana you're icyubahiro able to glorify God. kuko imana icyubahiro cyayo Because the glory of God ni ukuvuga uko imana is ivuga saying what God is saying. gukora uko imana ibishaka He's doing what God ni wants. ugukunda ibyo imana He's ikunda loving what God loves. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. ni ukuvuga ibyo imana ivuga Saying what God is saying. ni ukuvuga ibyo imana ivuga Saying what God is saying. abaroma 16:19 Romans 16:19. igice cya nyuma pawulo yandikiye abiroma The last verse that Apostle Paul wrote to the Romans. igice cya 16:19 The last chapter 16. yavuze 19, amagambo meza cyane spoke very nice words. yamfashije ndayakunda The words that helped me out. yaravuze ngo He said, igitumye mbabwira igituma mbabwira ibyo ni uko kumvira imana kwanyu igituma mbabwira ibyo ni uko kumvira imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose mu bantu bose nicyo gitumye mbishimira nicyo gituma mwishimira mwabaroma mwe ariko ndashaka ko muba abanyabwenge ndashaka ko muba abanyabwenge cyane mu byiza mukababazwa mu bibi mukababazwa mu bibi bwana sifiwe sana hallelujah. ngo icyamunejeje He said he was glad ngo nuko babashe kumvira imana because they obeyed God. ngo hanyuma ubwami bw'imana buramamara And then the kingdom of God was ibyo biramamara kuko accorded. bumvira imana That makes the kingdom of wese imana God. icyubahiro Bless
bless God or glorify Kumvira Him Imana. is to obey God. Nimwumvire Imana. Obey God. Mwumvire Imana. Obey God. Kumvira Imana To obey God ni mu byo ukora, is in what you do, ni mu byo ukunda, is in what you love, ni mu byo uvuga. is in what you say. Ukunda iki? What you love. Ukunda ibyo Imana You ikunda, love what God loves. ukora ibyo Imana You ikora, do what God does. uvuga ibyo Imana Do ivuga, you speak what God cyangwa speaks? uvuga nk'abantu. Or you speak like Yesu Superman? Yesu. One day Yesu Jesus, yasezeye abigishwa, he threw a word to his disciples, ababwira urupfu rwe, and he was talking about his death. ababwiye ngo Petero amushyira ku ruhande, And when he talked, Peter took him away. atangira kumubwira ngo ibintu bikabe, And Peter was telling, ababwiye Don't kubabazwa be kwe no gupfa kwe, was talking about, ngo yumva ko atapfa, ngo yumva ko atapfa, and he felt like he was going to die. arabwira ngo Yesu utakwiye gupfa, And he said, Jesus came amaze Yesu over. ngo aramucyaha, And then Jesus rebuked aramubwira ngo him. ibyo uvuze And Jesus told Peter, ntabwo ari imvugo y'Imana, what you saying is not the talk of izo God. ari n'amagambo y'abantu, Those are the words of si ijambo man. rya data. It's not the word of the None mva Father. inyuma yewe Satani, Get behind me, O Satan. mva inyuma yewe Get Satani, behind me, O Satan. kubera iki? Why? Petero Yesu yaramucyashye gutyo, Why did Jesus rebuke Peter? so? yaramucyashye kubera He rebuked him ko Petero because Peter, yaravuze imvugo he z'abantu. was talking like human Petero people. yarinjiriwemo na Satani, Peter was whispered Yari by the imvugo devil. y'Imana. That wasn't the talk of nubwo God. yari asa n'ubwize emosiyo, Although he was somehow ashaka emotional, kuvuga ngo gufata ikubeho kwa Yesu, saying like Jesus should not ariko die, iyo siyo yari imvugo but that y'Imana. wasn't the talk of God. Imvugo y'Imana, The talk of God, icyo ubushake bw'Imana the will of God, kwari ugupfa kwa Yesu is Kristo, dying for Kwari Jesus, is ukubambwa the kwa death Yesu. of Jesus Christ. kwari ukubambwa kwa Is Yesu, Jesus been kwari crucified? ugupfa akazuba. He died and rose again. Ibyo nibwo bwari ubushake That bw'Imana, was the will of iyo niyo God. yari imvugo y'Imana, That was the talk kandi of ubwo God. nibwo kwari guhesha Imana And that icyubahiro. was one word to Ibyo nibwo glorify Yesu God. yishimiraga, That's what Jesus kuruta ubwo wanted. yishimiraga ibyahiga Petero, That what pleased God byari than what bimubwiye ngo Peter said. tupfe. What he said, you should not Uzawishimira die. iki? What are you pleased Uzawishimira with? iby'abantu Are you pleased cyangwa with that? uzawishimira Or iby'Imana? they are pleased with what belongs to Muzamwishimira God? irihe? What are you pleased with? Niriye muzamwishimira. What are you pleased with? Bakirisitu The word of bene God data or man? batuye isi, Dear Christians all across the ndashaka world, kubabwira ngo yeshe Imana I want to icyubahiro. talk about glorifying Si God. amajwi ya soprano na alto It is not soprano or na alto basse, or tenor or bass. oyeye, No! oye si No. sound, si sound It's pi, not about sound. weshe Imana To icyubahiro, give God glory Ukuyumvira. is obeying His word gukora ibyo and ishaka, doing His will. ni ugukunda ibyo It's ikunda, loving His ni ukuvuga mouth ibyo izivuga. and speak what He speaks. Akanwa kawe kaza kavuga iki? What is your mouth speaking? Ayi, imirimo yawe ni iyihe? What are your works? Hallelujah. Furma yagari wa Praise the Bwana. Lord. Furma do metro to Yes, Brazil. Jesus. Hatuwini usimitanda na Yes, bodenas. Lord. Honi wa awa yangaya. Yes, Jesus. Ayi wewe yasakulu akida minkadrise kompe sanfilo. Hoye abisuritas. Nataka kukukuriyo. I want to say to you from where you are. Panze muzo heshima ni chubahiro. Well, they actually blessed you that you give God glory to the voice. God cannot be praised to the voice. God is glorified by the works you do. God is glorified in what you love. God is given
Uzazahesheje Imana icyubahiro. That gave God the glory. Ubwitange Yesu Kristo yari afite. The sacrifice of Jesus. Yesu Kristo yari afite. The sacrifice. Bisome muri Mariko. You can read that in the book of Ibice Mark. 8. 8, Murongo wa 31. verse 31. Ayibumve Yesu Kristo. And you can hear about Jesus. Hallelujah. Gwesha Imana icyubahiro. So glorifying Ubwitange God, bwa. it's your sacrifice. Ubwitange ugira ni bene ubuhe. What kind of sacrifice do Ugira you have? ubwitange bene ubuhe. What kind of sacrifice do Yesu you ngo have? aritanga. But then Jesus Yemera sacrificed gukubitwa. himself. And he allowed to be Yemera beaten. gutukwa. He allowed to be insulted. Yemera kwangwa. He allowed to be hurted. Yemera gufuga ubwanwa n'abo yaremye. He allowed all kinds of insults. Yemera gufatwa n'abo He yaremye. allowed to be taken Yes, by people ariyorosha. arrested by people. Yesu ariyorosha aramanuka. Jesus submitted. Yesu aremera bamumanika ku He musaraba. allowed and he was hung on the Yesu cross. aremera bamwambika ikamba He ry'amahoro. allowed and he took Yesu the aremera crown of thorns. bamucumita icumu. He allowed he was pierced. Umwana w'Imana ihoraho. The Son of the living Yesu God. Kristo. The Jesus Christ. Ari Mesiya. The Messiah. Aremera He arapfa. allowed and died. Aramba. And he was buried. Agira iminsi And he spent 3 itatu. days in the Yesu tomb. arazuka. And then he rose Yesu again. arazuka. Jesus rose. Ngiki cyubahiro cy'Imana. That is the glory of Ngiki God. cyubahiro cy'Imana. That is the glory of Nuko God. guhesha Imana icyubahiro. That's the one way to give Nuko God guhesha glory. Data icyubahiro. That's one way to give the Umurimo Father wa Yesu glory. yakoze. The work of Jesus. Nubwo kwitanga. Of sacrificially giving Uzawitanga himself. ute? How do you sacrifice Twabivuze yourself? Yesu yarabivuze. We spoke about, Jesus spoke Yesu about yarabivuze. it. Jesus spoke about it. Aravuga ngo And he said, ushaka kunkorera. the one who wants to serve me Niyiyange. should deny himself, Niyiyange. should deny himself, Yitange. and give himself, Atanga ubugingo and bwe. give his Yikorera life, umusaraba and we. take the cross, Ankurikire. and follow me. Kuko Yesu nawe. Because Nuko Jesus, guhesha Imana he icyubahiro. gave the Father the Yikorera glory umusaraba. by taking Iyo the umuntu cross. yikorera umusaraba. When the person takes the Ntukikorere cross, ingorane he's zawe. taking all your Nukwemera. problems and accepting Nukwemera. and accept, Abandi korera and then you take izo all, wemeye watsinzwe. and then take all your failures, Izo watsinzwe. all your failures, Ukamusanga. and find Ubyikoreye Jesus wenyine. and join Ukagenda Jesus. ukamubwira ngo And you go to uri him. umwami wanje. You are my Uri Lord. umwami You wanje. are my Lord. Uri Imana You yanjye. are my God. Dore ibyo ndetse. This is what I live Yawe. in for your Pawulo sake. yarabivuze. Paul said Yaravuze about ngo. it. Yaravuze ngo. He said, Ngo yatekereje byose. he counted all. Ngo yafashe ibyarindamuye. He took all was his Ibyari property. agaciro kuri we. What was his property? Babitekereza nk'amase. And he took them as a diamond. Abimara agaciro. And it was valuable Kubwa Kristo for the Yesu. sake of Jesus. Yarabonye. That he Aravuga said. ngo ikiruta And byose. he said, what Ni is Kristo. above is Jesus. Ngicyo Yesu Imana icyubahiro. What gives God the glory? Ubwitange bwo kubona Kristo. Is the Bwo kubona sacrifice Imana. of seeing Jesus. Ariyo nkuru mu buzima bwawe. As the preeminence in your Ukayitangira. life. Ukayitangira. And you give yourself to Ugatanga Him. ubuzima And bwawe. give your life. Ugatanga ubugingo bwawe. And give your soul. Yesu yaravuze ngo Jesus said. aratanga ubugingo bwabo kubwiwe. They don't give their life for Abagabo myself. bazabona bwinshi. They will regain it Badata urupfu ruhaba. for the Father has no Hallelujah. death. Ubutanzi bubukijije. When you give it to Uwitanze them, kuri data ntiyopfa. when you give your life to Utanze icyo atanze kuri God, data when you give to God, ntiyopfa. you ain't gonna die. Ahubwo ngo abaho cyane. You live eternally. Wowe ugahabwa ubugingo You bwinshi. live eternally. Bavandimwe bene data. Brothers and sisters, Ubwitange bugira n'ubu. your body is your Kugira sacrifice. ngo mwese Imana So icyubahiro. that you could honor Mwese God. Imana icyubahiro. To honor God Ubwitange ufite. is your sacrifice. Witanga bingana gute? How much do you honor Witanga bingana yourself? gute? How much do you Pawulo honor? yaramubwiye ngo The Apostle Paul said, yataramye kwa Filipo. And he- Baratarama. he said that the whole Aratarama. he was praying. Aratarama. 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 Aratarama n'abakobwa ba Filipo. Baratarama. Baratarama. Bava mu buhanuzi. And there was a Baramubwira prophecy. ngo Pawulo we. And they said, Reka "No, tugiye ugiye. don't go where you Kuko going. baraguteze. They will arrest you. Baragufunga. They will arrest you. Baragukubita. They will beat you." Pawulo arababwira And ngo Apostle Paul said, babwire. he said, Wese Imana icyubahiro. "Giving God Wese Data glory." icyubahiro. Hallelujah. Ibyo ndabizi. I know that. N'ubu ndabitekereza.
What is your sacrifice? mfite ubuhe bw'itanga What kind of wese sacrifice? imana icyubahiro ni ubw'itanga Praise God, it's our sacrifice. ni ubwitange we It is our ni sacrifice. ubwitange we It is our sacrifice. haleluya haleluya Praise God. ni ubwitange we It is our sacrifice. somera berasa Hallelujah. intumwa bakazababwira ngo turabica They were telling the disciples, we're gonna kill you. nimuhakaniye mana Deny this nimuhakaniye God. yesu Deny Jesus. bakavuga ngo tuzapfa tukumwirira And they said, we will die praying to his name. yobu musa yesu imana icyubahiro The day that mutatsinda Job gave igitego God the glory. mutatsinda igitego baramubwiye ngo wihakaniye mana They told him to deny God. ihakaniye mana Deny the God. kuko n'ubu nanone wapfuye You already have nta dead. bintu kigifite You no nta longer bantu have ugifite riches, nta mubiri no ugifite children, your body None is messed si up. What are you doing, Uri Job? mubiki none What Job? are you doing? yobu aravuga ngo Job said, afata disikuru and he took a ayesi speech imana icyubahiro and blessed the name of ava the ngo Lord. nubwo wanicira And he said, even if you can ngo kill nzapfa me by kikwiringiye myself, I nzapfa will die kikwiringiye still trusting in nubwo your name. wanicira Even papa if you can kill me nzapfa by myself, kikwiringiye I will die trusting nzapfa your name. kikwiringiye I will die still trusting ayi ni you. iki cyatandukanya n'urukundo What rw'Imana? can separate Ni iki me from the cyatandukanya love of n'Imana God? data ni yeto kwitanga ku bwa Kristo Where Yesu can I not give up aravuga ngo myself nubwo for the sake wanicira of the nzapfa love of God? kikwiringiye I will die still trusting you. aravuga ngo gukiranuka kwanyu ndagukomeje And he said, I'm still keeping my Gukiranuka righteousness, gukiranuka ndagukomeje my righteousness, ngihumeka umwuka wose while I'm still breathing. ndabikomeje I'm mwana still keeping it up. komeje I kwitanga keep on moving. nubwo ibyo ndashakaga ndakibifite Even what I have, ariko I want to nikomereje still kuri having data it. nikomereje ku mwami I yesu keep on mfite keeping it. ibyiringiro bizima I still have the mfite hope. ibyiringiro bipfuye They're not dead ibyiringiro hope, bizima but alive hope. nashyitse ubugingo bwanjye ku mana I'm gonna give my nzaryamana life. nawe I will sleep with you. nzabimanuka I will go down with my hope. biryamane mu myugariro Even where I will be indi buried. yapfo Head down. kandi nzongera mbizuka And I will raise with my nzirira hope. imana And yanjye I will see my God amaso yanjye with my eyes. ataraye uwundi Not somebody's kugira eye. ubuhe bwitange Kind of kugira ubuhe sacrifice. bwitange kugira ngo duheshe imana icyubahiro mugira ubuhe bwitange bavandimwe bene data Kind of sacrifice. Do you abantu have? bitangiriza uyu mubiri abantu bitangiriza uyu mubiri The people have given abantu themselves the bitangiriza flesh mu isi and the things of the abantu world. bitangiye ibyino zino The people love the things of the world. baragotse They are fully to it. bakoreye bakoze ku manywa na nijoro They worked in the morning and in the bitanze mu evening. buryo butangaje They gave themselves fully, bitanga ku by'ubugingo giving themselves fully ariko to the flesh. bameze neza But apostles aravuga ngo don't say. bitoza ku The one by'ubugingo who ngo bifite umumaro muri the bike things of the ariko flesh, bitoza mu by'umwuka ngo bafite ayiya but they that know the things of God, banazi byose eternally. ngo bifite umumaro mu gihe cya none It's profitable No in make the it things of today and in the Reba uko things witanga. of time to come. reba uko witanga Now you can give ko yourself. guhesha yesu icyubahiro What gives God ko glory? guhesha imana icyubahiro What gives God ko glory? gusingiza umwana What gives God ko glory? gusingiza yesu What gives God glory? gusingiza imana ute How do you wiha praise icyubahiro God? ute How do you jyewe praise bizaba God? indi by'amadini Is it no lifting hands like jyewe bizaba indi religious? by'amadini It's not religious things. jyewe bizaba indi byino Maybe it's what we ngo do. nimuzamure amaboko Lift up tuyihe your icyubahiro hands and so that ngo we can nimuhaguruke praise tuyihe Him. icyubahiro Stand up so we can ngo nimuze praise Him. tuyihe icyubahiro Come to turirimbe by singing and dancing. ndagusezerera Oh none no! kuri inzira ku murima That's no! ntaziba Hallelujah. tomere tarasa God. guhesha imana icyubahiro Praising God. ubwitange bw'urukundo ukunda imana It is the sacrifice of love that you love God. n'ubwitange bw'urukundo ukunda imana It is the giveaway of love. niko guhesha icyubahiro That's blessing and honoring God. ayi data we Hallelujah. umwana w'umuntu The Son of Man, iryo zina yesu niwe wagize Jesus named himself after that kind of yakundaga name. kurivuga kenshi He used to say that name a lot of times. muri yohana In the book of John, yonyine bivuga inshuro 81 the book of John speaks about the Son of Man 81 bivuga times. yesu avuga ngo je umwana w'umuntu Jesus himself saying, I, the Son of yesu Man. yari umuntu byuzuye Jesus was a fully man. yesu yari imana He byuzuye was also fully God. aravuga ngo umwana w'umuntu And he said, Son of umwana Man, w'umuntu Son of Man, ni ubutware bw'imana mu isi it is the majesty and the authority of God on earth. yesu yerekana ko imana ari umutware Now, Jesus is showing that God is a
kindness. Ibyo uzawitangira bizerekana ko Imana ari umutware. What you give yourself into, does it show that Jesus is the king? Ibyo ukoresha imbaraga zawe zose. What you use all your strength, Ibyo ukoresha umutima wawe what wose. you use all your heart is, Ibyo ukoresha ubwenge bwawe what bwose. you use all your mind all in. Bizabimenyekanisha ko Imana ari umutware Does it wawe. manifest that God is your king on earth? Bizazerekana ko Imana ari umutware mu isi. Does it show that God is the king on earth? Yewe bizazerekana. Does it show or prove? Bizabizereka. Does it prove Ngo Yesu yabaye umwana w'umuntu. that Jesus became the Son of Man Ngo yerekana ubutware bw'Imana mu isi. and he manifested the throne of God on earth Abahesheje Imana and icyubahiro. he gave God the glory? Yesu umwana w'umuntu. Jesus, the Son of Man. Ngo ubwiza n'imbaraga zisumba zose byerekaniwe muri we. The glory and the power of the majestic Father was manifested through him. azabikora kugira ngo ubwiza bw'Imana. He was doing that so the glory of God Ubwiza bw'isumba byose. the glory should be of God. Uzubikora muri wowe ushimwa Do cyangwa you n'Imana it in ishimwa. order for you to be praised or God to Abatuye be mu isi praised? benshi There are many people living in bakora the icyo world. bakora kugira ngo ibo bashimwe. They do things so that they will be Bakora icyo praised. bakora kugira ngo ibo bahabwe They do ubwiza. things so they will be Ngo honored. bahinduke beza. So that they will be seen Yewe as good bisogokera people. ngo uhinduke mwiza. Don't do things so that you could look good. Ntibishobora guhesha Imana That icyubahiro. cannot honor God. Ahubwo igihesha Imana Now icyubahiro. what honors Ngo God tuyishakire ubwiza. is looking. Yesu ngo yabaye mu isi. Jesus lived in the world Bashakira Imana ubwiza. looking for the glory of Ngo God. Imana ihabwe ubwiza we. So that God will be given the Imana glory. ihabwe ubwiza So bw'isumba that byose. will be given the majestic glory. Daniyeli 7:13 Daniel 7:13, umurongo wa 14 verse 14. urahasanga umwana w'umuntu ari we Yesu You Kristo. will find the Son of Man who is Jesus Uburyo Christ. yahesheje Imana. Now he gave God the power. Ubwo and the glory. yazayerekana Imana ko ari we umutware w'isi. And he was showing how God is the Umutware ruler of the w'Imana. world. Ubwiza ni ubw'Imana. The honor and the glory Icyubahiro ni belongs to icy'Imana. God. Icyubahiro ni The icy'Imana. honor belongs to God. Yesu Kristo kandi icya gatatu. The third, Yesu Kristo yahesheje Imana icyubahiro. Jesus Christ gave God the glory. Umurimo w'umwana wayo Yesu Imana yiboneyemo icyubahiro. The other work where God saw the glory through his Son, Ngo ni mu izina rye. it is through his name. Mu izina rya Yesu. It is through the name of Jesus. Urabisanga muri Yohana 13:13 kugeza kuri 14. You will find it in the John 13 up to 14. 13 umurongo wa 13 kugeza kuri 14. 14 verse 13 up to 14. Yesu yabivuze gute? Jesus says, Yavuze ngo nimusaba byose say, if you ask all, izo mushaka byose mu izina ryanjye whatever in my name, ngo azabikorera kugira ngo he will do it ngo data yubahirizwe mu mwana wawe. so that the Father will be glorified through the name of his Data Son. yubahirizwe mu mwana wawe. The Father is glorified through the name of his Son. Imana yemera wewe pola ariya sabodala. The Father admires and Aravuga ngo umwana ngo ayo musabe icyo mushaka cyose mu ask izina ryanjye. whatever you want in the name of Jesus. Nimusabe icyo mushaka mu izina rya Yesu. Ask whatever you want in the name of Ngo Jesus. Yesu abaheze icyo mushaka So that Jesus will give you the delight of Wanyuma God. Imana yubahirizwe mu mwana wawe. And then the Father will be glorified Pawulo through the name of his Son. aravuga ngo Apostle Paul ngo said, ashimwe Imana data blessed be the ngo Father yaduhereye imigisha yose mu who mwana gave wawe. us all the blessings through his Son. Robera sana Hallelujah. ngo ashimwe Imana data Blessed be the name of the ngo Father yaduhereye imigisha yose who mu mwana gave wawe. us all the blessings through his Yesu own Son. itatwimye umwana wayo. The one
have abenshi babikuye ikuzimu, some they took abenshi from, babikuye mu busambanyi, some they took abenshi babikuye mu burozi. some from Izo zizohesha Imana I icyubahiro. cannot give God Icyo glory. ufite icyo usaba none, What you have aho today, ukomanga none ni hehe? Uzi ukomanga, where do you knock? uzi usaba. What do you ask? Niba usaba ku mwana w'umuntu, Do you ask from men? Bibiliya irabivuga, The Bible says, Yeremiya yarabivuze, Jeremiah said, yaravuze ngo hafume umuntu cursed is the one wiringira umwana who w'umuntu put his trust in a man, utabonerwamo agakiza. who the salvation can never be Haleluya! found. Hallelujah. Hafume umwana w'umuntu Cursed is the man utabonerwamo agakiza. whom the salvation is Uzi not. usabane mwene da, Who do you ask? uzi usabane, Who do you ask? uzi usabane. Who do you ask? Ibyo ufite uzi ubikura What you have, where do you get it? muri Yesu se In Jesus cyangwa ikuzimu? or in hell? Ngo bazabaje ikuzimu, Some they say they're going hell. abazabaje ikuzimu ntiwohesha Imana icyubahiro. They that go in hell, they cannot praise or Ibyo mutunze glorify niba God. mwana bikuye mu buriganya ntimuhesha Imana icyubahiro. Taken through trees Izo of life, mukuye, they never bless izo God. mutunze niba mwana bikuye mu kubesha If what you have ntimuhesha is Imana taken from icyubahiro. lies, that can never honor Imana God. ntiyohabwa icyubahiro. God cannot honor you. Niba ibyo utunze What you warabikuye mu busambanyi, What you have is ntiwohesha from Imana adultery, icyubahiro. fornication. Niba ibyo ufite What you have, warabikuye mu bugizi bwa nabi if you took kwicana, it from memory, ukaba warishe umuntu ukabitora, that can never be ntibihesha Imana done. icyubahiro. Ibyo utunze, What you own. ibyo ufite niba warabinyaze undi, If you took it away from warabipiye, someone abapiyaje, or you take it niba from somebody warabipiye, else, false. tushobora kuzohesha Imana icyubahiro. That can never give God Ayi, glory. Imana izihabwa icyubahiro God is iyo giving dusabye glory tukabisaba muri Kristo Yesu. that whatever we ask when we Ukagira ask in the name ukagira of Jesus, ikoti wakuye muri Kristo you Yesu, have the suit from Imana the izihabwa name, icyubahiro. then God is blessed. Ukagira ikirato wakuye muri You Kristo have the Yesu, shoes from Jesus ukagira Christ. inzu wakuye muri You Kristo have Yesu, the house in the name of Jesus. ukagira imodoka wakuye You muri have Kristo the car Yesu, in the name of Jesus. ukagira visa wakuye You muri have a Kristo Yesu. visa from the name Izo of Jesus. zavuye muri data, That is from izo nizo God. bihesha Imana icyubahiro. That what blesses the name of God. Jesus through God. Romereza na areka, Hallelujah. iyo niyo mirimo ya Yesu Those are the works of Christ yahesheje Imana icyubahiro. that give God the glory. Imirimo yawe ni iyihe izihesha Imana icyubahiro? What are your works that give God the Yesu glory? ahabwa Imana ihabwa icyubahiro Then God was given the glory mu gihe wabashije gukora imirimo nk'iyi Yesu yakoze. in the times where you do the things that Jesus did. Imana God ihabwa icyubahiro mu mirimo, is given glory through works, mu mirimo yawe. through your works. Yesu Imana ihabwa icyubahiro Then God was honored and glorified mu mirimo through the works y'umwana wawe, of His Son, y'umwana wawe. of His dear Son. Bwana asifiwe sana. Praise God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Asifiwe Bwana. Praise God. Aho niho Yesu yaherewe icyubahiro, That's where Jesus was honored. aho niho Imana yahereshejwe icyubahiro n'umwana wawe, That's where God was honored through His Son. aho rero Imana iheshwa kandi iheshejwe icyubahiro ni mu mwana w'umuntu. So the other place where God can be honored or glorified is through the man, humans, Ni mu bigishwa is by His disciples. n'abemeye kuba abakristo. They that allowed to follow Him. Imana yahawe icyubahiro kubw'umwana wa Yesu Kristo. God was glorified through His Son, Jesus Christ. Izayongera igahabwa icyubahiro mu bakirisitu. He is also honored in the followers, disciples. Ku bigishwa ba Yesu. In the disciples of Jesus. Matayo 17:16 umurongo kugeza kuri 20. Matthew 7:16 up to 20. Abigishwa bahesheje Imana icyubahiro gute? Bahesheje Yesu icyubahiro gute? How did the disciples honor God? Bahesheje Imana icyubahiro How did they honor God? ku mbuto zabo. They honored God through their fruits. Niyo twasoma. That's what we learned. Yavuze ngo ibyo nibyo zubahisha data. That's what honors God. Ngo nuko mwera imbuto nyinshi Is that you should bear much fruits mukaba n'abigishwa. and be His disciples. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Nuko muba abigishwa be. Is that you will be His disciples? Kuba umwigishwa To be a disciple
nukwemera ukigishwa n'Imana, is to allow and subject yourself to be taught by God, nukwemera ugakurikira Yesu, is to follow Jesus, nukwemera ugakurikira ijambo is to ry'Imana, accept and follow the instructions of His Word, nukwihana ugahindukira, is to repent and turn, nukuva mu isi ukaja mu is bugingo, coming from the world and head to the light, nukuva mu byaha ukaja mu is bwiza leaving bw'Imana. sin to the glory of God. Icyo uko niko kumwigisha That's how to become a n'abihanye. disciple. Is the repentant one. Pawulo yaravuze ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye. Apostle Paul said, bear the fruit that is Imbuto desirable yaravuze to the zihesha repentant people. n'icyubahiro n'iz'abihanye. The fruit he was talking about is the fruit of the people who repented. Abo bihanye nibo bigishwa bayo. They that repented, they are the disciples of Jesus. Abo nibo bigishwa bayo. They are the disciples of Jesus. Avuga ngo Imana izihabwa icyubahiro. And he said, God is glorified. Yesu azahabwa icyubahiro. Jesus is glorified Ngo ku mbuto z'abigishwa. through the fruits of his disciples. Imbuto z'abakristo. The fruits of the Christians. Imbuto z'abakristo iyo zibaye nziza. When the fruits of Christians are good, Iyo zibaye nziza. when they are good, Kuko hari imbuto mbi n'imbuto because there nziza. are good fruits and bad fruits. Imbuto ni ingeso nziza. Now, fruits is a good character or behavior. Imbuto nziza ni imirimo myiza. So, good fruits is good works. Ibyo ni ibyo umuntu akora mu bugwaneza no mu bwenge. That's what a person does out of his kindness and his intelligence. Dusanga muri Yakobo ibice 3:13. We find God in the book of James 3, 13. 3:13. Aho ibyo ngibyo niho tubisanga. That's what we find out. Ni ingeso nziza n'imirimo myiza. We find the good works and the good behavior. Iyo ni izo mbuto zihesha Imana icyubahiro. That is the fruit that honors God. Yakobo yavuze James said, avuga ngo imyinjyane ikiri muri mwebwe. if you still have conflicts among you, Niba gukora ibibi bikiri muri mwebwe. if doing malicious things is still in you, Niba bigikorerwa muri mwebwe. if it's still done and performed Mwe in you, kubeshya ko muri abima. don't lie that you belong Mwe to kubeshya God. ko muri abigisha. Don't lie that you belong Kuko to imbuto God. zanyu zirabagaragara. Because your fruit shows what kind of people you are. Niyo Yesu yavuze muri Matayo. That's what Jesus spoke in Matthew. Abo muzobamenyera ku mbuto He zabo. said you will know them by their fruit. 27 muzabamenyera ku mbuto bamwa. You will know them by their fruit. Ibsobera. Their fruit. Imbuto zo mu kanwa kabo. The fruits of their mouth. Imbuto z'imirimo yabo. The fruits of their works. Imbuto zo mu mihana The yabo. fruits of where they live. Imbuto zo mu mirimo bakora. The fruits of whatever they do. Ibyo nibyo bizabamenyekanisha. That will show Ngo bibashe kubatandukanya. and will differentiate Yuko ari them abigishwa ba Yesu. if they are the disciples of Jesus or the disciples of God Cyangwa ari abigishwa ba Satani. or they are the disciples of Ari Satan. abapagani. If they are set Kuko by biragaragara ati byihishe. because fruits is Luka manifestable. 6:43 kugeza kuri 45. In the book of Luke 6:43 to 45, Bibiliya ivuga isoko nziza n'isoko the Bible speaks about the good well and Abo the isoko bad well. nziza tiyovamo ibibi. And he said that the good source or well, bad things can never come out of it. Tiyovamo ibibi. The good well or source, Igiti cyiza cyokwera imbuto mbi. the good tree cannot bear bad fruit. Igiti kibiti cyokwera imbuto nziza. The bad tree cannot bear good fruit. Abwiye abigishwa banje rero And he said, therefore, my disciples, muzabamenyera you will know them ku byiza bakora. by the good things they do. Abakora ibyo nziza Therefore, they that do nibo good, bigishwa banje. they are my Kandi disciples. ibyo ngibyo And therefore, nizo that bihamisha Yesu is icyubahiro. why God gives God Ibihesha the icyubahiro glory. Imana. He gives God the glory. Ni ingeso zawe. It's your behavior. N'imirimo yawe. It's your works. Sema amen. Say hallelujah. Sema amen. Say amen. Ibihesha Imana icyubahiro. What gives God the glory, N'imirimo yawe. it's your works. N'ingeso zawe. It's your behavior. Ibyo nibyo bihesha Imana icyubahiro. That's what honors or glorify the name of Iyo God. ukora imirimo myiza, When you do good works, iyo ufite ingeso nziza, when you have good niko behavior, Pawulo yavuze, Apostle Paul said, aravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. he said, conduct yourself in a good manner around the world
ngo nubwo babasebya ngabakorana even though they may insult you as wrongdoers, ariko ngo nibabona imirimo yanyu but myiza after they have seen your good works, bibatere guhimbaza that will make them praise the name of God. bibatere gushira Yesu hejuru That will make them honor the name of wimbaza God. Imana ni mu mirimo Therefore, praising God is in what we do. suzuma imirimo yawe Therefore, introspect your work. suzuma ingeso zawe Check your behavior, kuko aho niho uri buze guheresha Imana because that's icyubahiro. where you gotta honor God. Yesu arababwira ngo And then Jesus says, ibice 8 muri Yohana 34 8 John 34. aravuga ngo nukuri ndababwira umuntu wese And he said, verily, verily, I tell you, ukora ibyaha every person that sins ari imbata y'ibyaha is a slave of sin, kuko adashobora guhesha Yesu icyubahiro. because he cannot honor God. umuntu ukiri imbata y'ibyaha The person who's still a slave of sin, Yesu ararahira aravuga ngo nukuri Jesus swore and said, verily, ndababwira verily, yuko umuntu wese I ukora icyaha, tell you that everybody that still umuntu sins, ugikora icyaha everybody that is sinner, imbata y'icyaha he's a slave of sin. ni umunyabyaha He's a sinner, ntashobora guhesha Imana and he icyubahiro cannot give God glory. ntashobora guhesha Imana And he icyubahiro cannot give God glory. Yohana 9:31 John 9:31. ayonza gusozereza That's where I'm going to conclude my sermon. tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. uwo niwe yumva amen Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Imana ntishobora kumva umunyabyaha God cannot listen or hear the sinner. Imana ntishobora guhimbazwa n'umunyabyaha God can never be praised. Imana ntishobora by the sinner. gusingizwa n'umunyabyaha God can never be Imana honored by ntishobora the sinner. guhezwa icyubahiro God n'umunyabyaha can never be nta lifted by munyabyaha the wese sinner. Imana No icyubahiro sinner can praise God. kuko Imana yumva n'abakora ibyo Imana Because ishaka God is only heard by them who do His will. n'abakora ibyo Imana ishaka They that do the will of abo nibo Imana God, yumva they are the ones that Abo nibo God banezeza listens and Imana. hear them. abo nibo banezeza They Imana are the one who pleases abo nibo God. bahesha Imana They icyubahiro are the one who honors God. bavandimwe bene data Therefore, brothers and sisters, ukora iki what do you do? reba ibyo ukora Check what reba you do. imirimo yawe Check your words. reba ibyo ubamo iminsi yose Look what you're in every Kuva ku wa mbere single kugeza day. ku From cyumweru. Monday to Sunday. nibihesha Imana Is icyubahiro it what God gives God glory or honor? nibisingiza Imana Is it what blesses His name? cyangwa nibiguhesha icyubahiro Or is it what honors you? 8:50 Yesu yarabivuze 8:50, Jesus spoke Muri about Yohana. it in the same book of aho John. ngo icyo akora And He said, jewe "Verily, ngo sinishakira icyubahiro I don't seek my own honor, nyamara hari uwo but mbishakira I seek somebody's glory." ngo niwe uca imanza He is z'abantu the righteous judge. n'Imana data njye He bashakira is the icyubahiro heavenly Father. uri mu gukora ushakira n'icyubahiro Do you work seeking whose uzi honor? ukora ushakira Do n'icyubahiro you seek whose honor? bene data nimureke duheshe Imana icyubahiro Brothers, let's honor God. ikinyejana nicyo guhesha Imana This icyubahiro century, this generation ibi is ni ibihe zo honor God. guhesha Imana This icyubahiro is the time to yemwe honor God. batuye mu isi They that leave the world, nimuheshe Imana icyubahiro bless the name of God. nimusingize Uwiteka Honor the name of God. nimuramye Imana Worship Him. nimushakire Imana icyubahiro Seek the honor of God. nimwishakire icyubahiro Don't seek your own benshi glory. babaye abavugabutumwa So many that come kugira ngo from others. bishakire icyubahiro Seek their own abandi honor. babaye abapasitori Some others are kugira ngo pastors. bishakire Seek icyubahiro their own honor. abandi babaye abarimu And some other ngo teachers bishakire icyubahiro seek their own honor. ndakubwira ukuri But yuko I'm telling you today, udashobora kunezeza Imana you cannot please God. kandi tuzinjira mu bwami And you will never enter the kingdom. of God. amuhesha icyubahiro But they that nibo honor the name of God, bamwamamaza they are the ones nibo bavuga butumwa spread the gospel. nibo bakozi They b'Imana are the evangelists. nibo baramya They Imana are the servants of nibo God. basingiza Imana And they worship abo God. nibo bashima Imana Those, Yesu yarabivuze Jesus said it Yohana 14:4 in the book of John aba ngo 17:4. nubahishije data mu isi I have glorified kuko God on the earth nabashije because I have gusoza umurimo yambaye completed the work He yabashije gave me. gukora icyo Imana I ishaka have completed the work He gave me. kugira ngo ubashe kumarangiza ubuzima bwawe bwo mu In isi order for you to complete your bene data assignment in the world, ndagusaba guhesha Imana icyubahiro brother, honor God. Sister, honor God. kuko nicyo waremewe That's the mandate of your creation. twaremewe guhesha We were Imana icyubahiro created to honor the name of God. waremewe hano mu
without giving ibyo up. Yesu yakoraga byose Whatever Jesus was doing, ngo yishingikirizaga he was standing on this one cyane kuri thing. se Standing on the yishingikirizaga cyane He ku was Mana. based. reka nkubwire ngusabe muvandimwe Today I'm going to ask you, ibyo ukora byose whatever you do, ibyo ubamo byose whatever you read, ishingikirize ku Mana. stand on God. reba ko bihesha Imana icyubahiro. Look if it gives reba ko ari ibyo God glory. Imana ishaka Look and see if it reba ko ari pleases ibyo Imana God. ikunda Look at if reba God ko ari ibyo Imana loves it. ivuga Or if God says it, ko niko guhesha Imana icyubahiro God's giving kandi glory. niko kuba umwigishwa we. And us to become the ijambo disciples ry'Imana of ribaha Jesus. Yesu umugisha May the God bless ijambo you. ry'Imana ribaganze May His ijambo word, ry'Imana ribahindure may His word change ijambo you. ry'Imana ribamerere May His word bless your name. mwakira ijambo ry'Imana Receive the word of God. turishimiye Imana. And we're so glad. reka dusenge dusoze Let's pray as we conclude. ndabashimiye cyane abumva ijambo I want ry'Imana to thank all of you who listen to the word of God. bashe guhindura We have to change the duhindure course. duhindure Change our course of living. kuri ibintu ibumoso Taking things from left side kuri ibintu kwa satani and taking things from Satan. kuri ibintu mu bantu Taking things from man's hand tuje mu buryo bwo guhesha and Imana going the icyubahiro. right side of God. tuje mu buryo bwo gusingiza Imana And Yesu. going the right side of praise tuje mu buryo bwo guhesha Imana icyubahiro. and praise His name forever. ubwo nibwo Imana izatwishimira That's when God nibwo tuzabasha kuba Pleased by turimo us. dukora ibyo Imana ishima. and will be doing well. uwiteka ndagushimiye Mana data ndaguhimbaje mwami ndagushira hejuru ndagusingije mwami data muri iki gitondo muri uyu munsi wo ku cyumweru Thank you, Jesus. ndagushimira yuko uri mwiza So great. ndagushimira yuko mwami icyubahiro no gukomera ari ibyawe iteka ryose mwami data usingizwe titukikwatse ahubwo mwami data turakiguha Yes, Lord. kubera ijambo ryawe tumenye neza ko turabo kuguhesha icyubahiro turabo kugusingiza turabo mwami data nyiribihe ari kuguhimbaza duhindutse abigishwa bawe mwami reka abantu bamenye guha Imana icyubahiro nyabyo by'ukuri reka mwami data nyiribihe abatuye isi bamenye guhinduka abigishwa b'Imana nyabyo by'ukuri mwami data nyiribihe ko ari ukugushakira icyubahiro ko ari ukuguhesha icyubahiro ko ari ukukubahisha mu isi mwami data nyiribihe ugahimbazwa n'abari mu isi ukubahwa n'abari mu isi ugahabwa icyubahiro n'abari mu isi dushimiye ijambo ryawe ry'uyu munsi turaryakiriye mu mitima yacu data turarigushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro reka bose twebwe twese duhindurwe n'ijambo ryawe kandi dufashwe naryo tuyobogwe naryo turebere byose mu ijambo turebere byose muri wowe dukorere byose muri wowe tuvugire byose muri wowe maze uhabwe icyubahiro iteka urakoze ni mu izina ryawe Yesu dusenze twizeye iteka ryose amen.